Din hija l-poddata numru 483 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu minn Yorika, għajtu flimkien ma' Rachel, kapitlu 13 flimkien ma' Ina Robinage u Plato's Dream Machine. U nibdew Gemini Sun. Set my body free as you moved in perfect ways. They washed up on the shore, left me wanting more. Oh, in the heart of your eyes, I can see the rain divine. There's no doubt in my mind where I'm going, 'cause I'm flying, say you get there soon, 'cause I'm trying to recognize the flowers still bloom. Yes, I'm flying, say you get here soon, so I can feel the way you smile. It's brighter than a California moon. That glow of sweet set my body free. As we move in perfect waves, they washed up on the shore and left me wanting more. Oh, in the heart of your eyes, I can see the rain divine. There's no doubt in my mind where I'm going, 'cause I'm flying, say you get there soon, 'cause I'm trying to recognize the flowers still bloom. Yes, I'm flying, say you get here soon, so I can feel the way you smile. It's brighter than a California moon. Say you get there soon, 'cause I'm trying to recognize the flowers still bloom. Yes, I'm flying, say you get here soon, so I can feel the way you smile. It's brighter than a California moon. California Moon minant Gemini Sun traqana l-poddatora f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din hija l-438 poddata f'din is-sensiela u ssibu l-432 l-oħra illi għandna fis-sensiela kollha permezz tal-website personali tiegħi li bħal dejjem isibuha permezz ta' tonysant.com. Għandna poddata pakkjata ferm illum, allura tajjeb li ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta hija minant Yorika, din jisimha Fight the Feeling. Why do I feel this boy is closer than before?
want more. But this isn't right. I'm walking in someone else's shoes. Now I have to choose my battles. But I can't fight the feeling I've been wanting to avoid. But I can't stop believing there's something going on. Why do I feel the end of my journey's coming close? Why do I feel I know you more than my own voice? I can think clearly 'cause I know I'm out of place, but I can't stop now. Think of my family, my ancestry, the honor. But I can't fight the feeling I've been wanting to avoid. But I can't stop believing there's something going on. When we get older, or maybe in a different life you would be mine. But for now, let's forget what our heart wants to hear. Let's forget what our heart wants to say. But I can't fight the feeling I've been wanting to avoid. But I can't stop believing there's something going on. Fight the Feeling emmek mela minant Jorika mill-Students Festival tal-Università ta' din is-sena l-2017. Id-dettalji kif għadna bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi sibuha fuq tonysan.com fejn issibu wkoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nista' anke ninkludi f'din is-sensiela. Jew tista' tkun anka sempliċement biex tgħiduli hello Ton, kif inti, biex nisma' minn għandkom. U ngħaddu għal silta oħra ġdida mingħand Laito. Laito nisimgħuhom b'kantanti differenti minn żmien għal żmien, l-aħħar waħda tagħhom hija flimkien ma' Rachel Mamo hawnhekk bil-vuċi ta' Rachel Aito u Ordinary Love.
ordinary love. Rachel Emmek flimkien ma' Aito u Ordinary Love. U għonek forsi kun tajb anka l-infakarku fil-rabta li għanna ma' Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan huwa proġett li fiha nipprovu nżommu l-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta jgħaddi żmien, ġifieri fil-futur, ma ninsewx dak li huwa l-preżent li jkun sar il-passat. U issa il-komplement tal-poddata naqilbu anka għal-materjal li huwa bil-Malti. L-ewwel waħda jemnant il-grupp tar-rap li issa drejnihom sew b'mod regolari u konsistenti il-materjal tagħhom. Din ikolli ngħid li hija xi ftit bombastika ma insomma wara kollox għal Minant kapitlu 13 din id-darba bil-vuċi wkoll ta' Ina Robinage. Se nisimgħu aħna x'nistgħu nofru. Nazdek palma nara illi tmismon il-qamħ Naf li jalla jeżisti himmajt li jada minn raħ U għalu koll li ġoġi simna ħanna tip ta' fatat Għas il-knisja me għaddisa kemm il-darba zbaljat Fenula kienet bizzejed biex għal-saħħar akkużat Fittex fuq salem jek dan il-klim ijat jiddu bitak Ma temminx li għal-kull ikla li tiekol kien qed imut ċeħat U kienet bomba li waslet qabel għal żmien il-ħsat Inkapaċitat għal-kull stat iffirmat Għal-kull bniedem ingrat, għal-kull jidba l-isfat Għal-kull bniedem limit fi gwerra mħabba xeħat Għajt li kif għat nistan kun tifela l-għorat Infatti le ma nistax, mistir zgur le ma nerġax Daqsek ħat bandu setat, wisqet inħossni pressat Għax naf li mux għadċetat, din is-sistema nkullat Namel x'namel għal xejn, memx maħfra l-akkużat Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn Nofru x-xejn tagħna u kollox mulej Missirna illi inti ħares nisnewwik Nitolbok li tittarba taħfilna id-nubik L-evoluzzjoni qed taħraq l-intent Trid toqgħod attent kif titkellem għax jiftħulek li ben Iżbija tal-ġustizzja żgur li mhux imwaħla bl-inven Ir-reliġjon li jmiss hija dik biss tal-Antikrist ribell U l-kometa moħbija li qed tistenna fid-den Malli l-linji jiltaqgħu l-aħħar jum dinji jiseħħ U xorta baqa' ibla ħarkub teħem janna id-def Jaħseb x'jista' jagħmel bih jaħseb fatt mhux għall-fatt li qed iżen U għami jħsiebu biss fil-flus li wis probabbli Mentalment dubjuż xorta tibqa' tixtieq u qatt ma tibdel it-triq Dak għax inti giddieb u għaf li qatt ma tfiq Jiddispjaċini imma għaf li lejra ma tfiqat U kieku tfiq xorta jaftaq l-aħħa minn ċeħat Għax il-ħsara l-għamilt ma tinħaffirx nar il-ħar Tmur jew tmurx il-quddis ftakar li inti minn tħat Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn Nofru x-xejn tagħna u kollox mulej Missirna illi inti ħares nisnewwik Nitolbok li tittarba taħfilna id-nubik Dak
Dak li kelli nżolvi klim li b'saħta fuq fommi. Professjonali l-avukati għal din loba fil-qorti. Kompli ħallas bela tax dawk biss tal-inti sta toffri. Id-dem qatt ma sar valenu imma d-deb saru tosti. Waqaf biss dan id-dlam li sibu biss taħt irħam. Lanqas taf kemm hemm valenu taħt kuċċadu daħqan. Kulħadd jgħid li hu nisrani tqim l-istat li pagan. Bħal ritwali mhux sagri li sabu tfala serħan. Biss li kieku kont il-liġi kont nibatek il-bot. Kont nibatek mingħajr ġismek lift li lilu biss tħobb. Mort lura minn kliemek għax temmel li l-ġenn għandek post. Tallam inti l-soldat issa taf li ħassat il-frott. Fall-ewwel darba l-tajna ma domniex biex indunajna dak il-gidebek dostajna m'intix tajba biex tikteb imma tibqa' tikteb which down in-nies jiddispjaċini jimmissa din il-linja biss. Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn, nofru x-xejn tagħna u kollox mulej. Missirna illi inti ħares nismewwil, nitolbok li tittarba taffilna id-nubil. Creatum Deum, Patrem, Omnipotentem Creatorem, Cieli et Terra, et in Jesum Christum, Filius, Eius, Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Santo, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infernos, terzi Dei resurrexia mortis. Kapitlu 13 mek flimkien ma' Ina Robinic aħna x'nistgħu nofru. U biex nagħlqu il-poddata tal-lum, mixtaqt li nsemmakom silta rekordjata live mitnadija tal-album tal-Plato's Dream Machine Juve. Is-silta illi se taraw jekk qed nissegwu din il-poddata permezz tal-YouTube, jew inkella jekk qegħdin tisimgħuha sempliċement permezz tal-wieħed mid-diversi modi li tistgħu tisimgħuha mill-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com mingħand il-Plato's Dream Machine se nisimgħu ħallieq. Mia King Kula
U b'silta ħalliq minant il-Plato's Dream Machine għal-ġenet mim tal-poddar tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony San. Sa nerġgħu ta' darbohra fakarkom lid-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem permezz ta' tonysan.com anke jekk isibuni permezz tal-Facebook, Twitter, il-YouTube, somma l-Instagram u faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Sa nerġgħu ta' darbohra jiena Tony San minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.